aye varanzi ni vaseketeri va Clive S mi vulavula na Clive Sithole lwa bebloaka laha Bushbuck Ridge tula mahashi MP Stream. Ni sungule ku tlanga vunanga bya mina hi 1996 la and recorda studio xa the late Pastor Lawrence Ndlovu Etsani. Ani tlanga vunanga bya kwaito no sungula ku tlanga music ni tivita hi Black Dog. So la ni nga nya cinca hi 2012 ni ve Clive S ku ase animela music wa Xitsonga ni mela R&B. So la ni nga hlangana na Junior Mkhari hi endla ti hit swin'we. So ni le Feza record na yena. So namuntlha ni la ku mi tisela vunanga byo nandzika live kokwala eka Lathela. So Clive S munhu loyi anga a multi award winning artist titele. So aninge vito tala ndabula ile ya MLFM kwala ka MLFM ngumerisi nithomorisiva hi 2013 loko ni ta tlanga risimu ra vutomi bya tika nguma best newcomer. A ku ri award ya mina ya kusungula vuton'wini. So that's why ni rhandza ni tlhela futhi na xiximiwa hi Meyara Sylvia Umano hi award. So swo tala hi ta swi twa tinsin'wini because ku vulavula ngopfu a ni swi rhandzi, mara lexi ni byelaka xona i ku music wa mina wa vulavula. Ni vulavula na vutomi bya vanhu na timbilu ta vanhu ni recieva ti-emails ta ku tala na ti-calls ta ku vula ku qhubeka ya mahlweni u endla ntirho lowunene u endla leswinene. So ni rhandza ku khensa MLFM hikuva mi nyike xiphemu lexi a ku ni ve kona la moyeni ni ta mi tisela vunanga bya mina. Ti-artist leti nga tirha na tona ni tirhe na Ben Mayengani na Raymond Nyathi, ni tirha na Themba Nyathi, ni tirha na Tisman, ni tirha na Menzi Tracy, ni tirha na Kendix, ni tirha na Mthimbana. Titele ni nge hit. Mi ta ni cheka eka Facebook ya mina fan page ri Clive S. Mi ni cheka eka Instagram, mi ni cheka na le ka Twitter. So namuntlha ni la ku mi nyika risimu leri ngo munhu I wa nkoka loko a hanya. Ni chela risimu leri ra munhu wa nkoka loko a hanya hikuva ni tshama hansi ni langutisa ni kuma ku ri a value kumbe ntikelo wa munhu, dignity ya munhu hi vona loko se hi xitalo loko ni ta languta vulavusisi bya mina hi vona loko munhu a nga ha ri kona. Se ni hlohlotela matsonga machangana ku hi nga voni nkoka wa munhu loko a nga ha ri kona hi ku leswi a hi endlela swo a hi nge hi pfuki swi kumile kumbe swi vonile. Se loko u ri na wansati mu embrace, loko u ri na wanuna tinyungubyisi yena n'wi kombi rirhandzu a hanyaka loko a fila nge swi vona hambi wa emasirheni ya kwini a nge koti ku a swi vona. So I risimu leri laka ku mi lathela hi rona na Mathilda Chauke. Look,
file angeswivuli mukombiri rhandzu loko a hanya loko se a file angebless angekubless angekubless Xikwembu xi swi langusile loko a hanya a mi tsandzeka no n'wi xeweta swi ala kwile ku akela xisiwana loko xa hanya Xikwembu xi swi langusile loko a hanya a mi tsandzeka no n'wi hlambisa tsikani leswo xava swiluva leswo xona mi ya veka emasirheni ku ve swi mi tsandzile loko nga hanya murhandziwa wa wena ku ve swi ku tsandzile ku ve ni u n'wi komba loko a hanya swi ala kwile ku akela xisiwana loko xa hanya i wa nkoka loko a hanya i wa nkoka loko a hanya munhu i wa nkoka loko a hanya i wa nkoka loko a hanya ntswari wa wena i wa nkoka ntswari wa wena i wa nkoka niko mutswari wa wena i wa nkoka vanoko mhani wa wena i wa nkoka loko xaka ra wena i ra nkoka a hanya a hanya lani la ku mi nyika risimu leri landzelaka leri ngo xingwavila swi saseke ngopfu ku veni loko u ri na nsati u na nsati u lava ku n'wi komba rirhandzu u n'wi komba a hanya tanihiloko hi vulile risimu leri hasela xingwavila xi vula ku ni la ku faka wa mina xingwavila va nga n'wi voni loko a sasekile lo ti sasekisela se sweswi la ku endla la ku n'wi faka xingwavila risimu hi leri taka na ku lathela namuntlha hi Clive S Namuhla ukhulile
Ka-Red Life esilakalathela mina isonto lomunene isonto akahle kamnganonene FM na Chauke. So sina kunika risimu leri ngo ambassador. Risimu leri ni tlange loko ni veni ani embrace mani sithole loko atabe ani kumele n'wana wa mina wa jaha hikuva ni ve na tintombi ta ku hlaya ta mehe ku nga vana va mehe vasati na ni karhi ni vilela ku amudyandzhaka ni ta n'wi kuma ku yini. So nsati wa mina wende Ngimezulu a ni kumela a jaha la a ni tsake ngopfu kusuka kwalano lo ni ta kuma jaha ene swi ni endle ku ni create risimu leriwa se ri ta ku ri no ni fanele ni mu embrace as ni vulile le ka risimu ro sungula ra munhu wa nkoka. So ni ri nyika yena ni mu endlela rona ro ku ambassador ni faka xidlodlo tanihi makistole hi sweswo n'wana wa hina i genuine honored Sithole. Ni feature Tisman ka leri risimu Tisman wa Maravela kwala Tsumaji. Famba fambe na matiko meni lavana na wena. Ni famba fambe na matiko meni lavana na wena. Nikukumile makaino wesi bana milu yanga. Meni kukumile mapepe mwanzo wa milu yanga. Meni kukumile mapepe mwanzo wa milu yanga.
hiya magame ni ku hlawurile leswaku wena wansati wa risima. It life is like a latela eka MLFM tshame na wena na Mathilda. Ni la ku mi nyika risimu leri ngo ivutomi ke. Why ivutomi ke? Ni tshame hansi ni hleketa ni langutisa ni kuma ku ri ka ti-broken marriage hi xitalo loko hi langutisile ku nghenelela munhu un'wana wa vumbirhi exikarhi, ku nghenelela munhu un'wana u nga va wa xinuna a ya kun'wanyana, wa xisati kumbe a kun'wana. So ni ringeta ku khola a vanhu va rixaka ra ka hina Matsonga Machangana na tin'wana tinxaka ku a hi rhandzaneni hi moya na hi ntiyiso. Hi ku leswi a hi vutomi. Xana i vutomi ke loko wanuna kumbe wansati a baleka lowun'wanyana a tlela eswipotsweni na? Xana i vutomi loko hi ya tlela tihoteleni hi siya vasati va hina xana? Mi ta pfumelana na mina ku ri life is hakunene i tlanga vunanga lebyo rhomba bya kahle, lebyi nga ni order, lebyi tsundzuxaka, ni tshamela ku hlohlotela. A hi va latheleni. I vutomi ke ti kona digital platform ma tikuma life is mo ta tikuma tinsimu hinkwato. A hi fambeni va lathela. Simura makumu lani kensa ka xikwembu eka ndzima leyi nga hi famba ka music from 1996 kufikela namuntlha ni nga a legend. So risimu leri ni hlohlotela ngopfu ku a swi ngo endleka hi ku ve ni na matimba kumbe kaya ku ganiwile kumbe na yini xa ku tlula van'wana. Swi endleke hi tintswalo ta xikwembu. Masungulo ya vutlhari i ku xixima Yehova, se na ku tsakela ka ku ni mu worshipa hi mona hi ntiyiso ku a ni nga tshembi swa ku hi nga ve rimelo yi nga na ma-award ka nkarhi wa sweswi. Loko na ha sungula na yimbelela hi nkhuhlu wa xifaki, mavele ya le kaya a ni ma teka ma ri crowd ti ku siku rin'we ni ta ve ni swifaki leswi swi ta ve swi ri vanhu. A hi va latheleni.
namhlanje ngaphandle kwa engaba yini iloyi wanuna kahlangane mfana amutshela wa n'wi rhandza a tlhela a n'wi teka iloyi wanuna a hlangane mfana amutshela wa n'wi rhandza a tlhela a n'wi teka ahe Matsonga Machangana hi te i xiphemu xa ku gqina xa ku hetelela hi te ku gimeteni Life S i wa mi rhandza valandzeri va mina vaseketeri va mina vaseketeri va xitichi xa MLFM lexi nga hi pfuxa hi ze hi ve kona hi ve kwala ka kona ni rhandza ku khensa na producer muhumelerisi wa nongonoko wa lathela khensa na Mathilda Chauke u ve kahle ka siku ra namuntlha u ve kahle ngopfu ni khensile mi sala kahle mi nga rivali ku ni votela ni nominatiwile ka awards so mo nghena ka Facebook ya mina fan page ya mina ri Life S ka Instagram ni kona ka Twitter ni kona so mi ni landzela mi ta swi vona ku mi votela njhani kokwalaho ka social media ni khense ngopfu ku dya ku engeta a hi hlanganeni lembe leri taku leri munghana lonene FM Life S hi sweswo famela wansati